Di Masakbayan. Itapapagayam, isagut mikadahayo, tumunapasa tesarietay witalawas anapolwan. Naikuskuspil, ditui drama tayo, di Masakbayan man. Adak, apay amasat sadut ka amapanag-eskwela. Dagiting apin ka dalak nana, kanayon dak na uyawan, nalalaing dakadingem sika, sanmat nana, napintas ka natalda, syakot pandakan kundabiyana, saan mo nga italpalag ida. Agadal kakikdi, tapno isagana am tinasayat Masakbayan. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay nga minanaglok mga. Sakit nagbasita. Kunadakas la kanu impatugaw ako ribut. Ay na anak ko. Saan na ka amabiyag di kinapintas? Na mablag na hati adal mo, no among na aramatan to ti inadal mo. Isul agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw o kaadahalak mana. Saan ka apa-apekto iti kasta klase ti taktao? Bye-bye ambita. Saan da kalakot adangran? Uy, atakano, surprise quiz tayo po natin sa bali a seksyon. Nag-review kayo, adi. Ala, saan ka nag-review? Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kahadwak. Ha? Napan kayo nag-happy-happy na di ka pa'y nag-awismat? Saha or kamot? Lalaki kami mutamin. Alaman, tamay may sa mababay. Kasano marod itan? Saan tayo nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsahar tayo kan guana. Imbag na mayat na pasahal day chay. Kanayo ng tupay alindan ti papel na lo testo no quiz. O di lam-lamayumin tayo tapnog pasahar. Kasano kuma? Ami, adakano quiz tayo. Naka-review ka hadi. Naka-review ka ha? Benjo, pasahar ka man mo't naroon. Sana kami na nag-review. Nagrikat gayan di senior high. Narikat no saan mo waipas na. Tano saan ka dumagiti maestra. Kaya't mo asawan. Saan at nabdundunog. Saan mo't nga tikasta. Di kaya't ko asawan. Nabdundunog ka analaing. Uray saan ka nag-review. Adalatamot may sumbat mo iti saludsun. Saan aday tati kaya't ko mangagan. Di ko na adpasakar ka. Dam na makita ti maestra nagpaspasaharak, may raman na amauntan. Paidam kakit dia. Inak malagi tugaw kon. Amaan na umayan ti maestra tayo. Timuran. Amaan na makita nak ni maestra nagpasaharak tit kaunat na. Apoy a zero tinalayo at alo. Conrad, Priofe kan Edwin. Saan kayo katingat dintunog? Abduntunog kami mit ma'am. Di mo mo't namin imbag ang abdakwis tayo. Iso ngarot ajak imbag ang abdakwis tayo. Tapno makitak dagiti estudyante adum-dumnog kan saan. Nanet mi dagitin suro yung nalipatan mi ma'am. Ha? Nalipag kahit. Saan nyo tuntulatin dagiti atalo? Ay wanap da tultuna yakastoy tibal. Ala dano da tesken kwis tayo. Di danab namaan ang makagradual ta. Santun man, ag-review kami tunanalain. Basta pag-graduaran da kami. Dulakat ag-review ka nagdunog kayo hiw. At anabnabayo ang makagraduar. Nabno kanayon a zero tibal alayo. Ladingitat, nam agulit kayo. Delikado no san tayo makagraduar. Anjo ayat agulit. Sigurado lakit tingat ladingit ni Lolo, no sana ang makagraduar. Imbagat namin kunkwana na lain at ikipagadahanan. Masapang nagramit tayo tiyabdaan, tapno san tayo nagulit. Anyan ay timaising-asing mumaramidin tayo. Tapno mayat ni Ami, wino ni kuribut nagpasaharhata tayon. Di gayimen tayo. Pinadas ko marudakin na sari kangang di namot kayat. Amahan ka no na mairaman apagumtan ni Ma'am. Kastrilahin teramidin tayo. O, anya day tana panunot mo? Epektibo matamot lang.
Kambay di. Armam, Conrad, ha? Nagbali na girlfriend mo. Pasakarin na ka. O di pasakarin na kanimot. Ay, war abi na nakaklasem abi. Di ka katima pa nag-recess. Ay, dito yakon, ma'am. At dabalun ko alinin ta na lumasaba. Ikan ka ta dumut daytoy. Naimastililing ta na lumasaba. Mula yukati. When, ma'am, mula mi kaninanang ko. Ano ka de bati trabaho ni tatam mo? Jakpay nakita ni tatang ko, ma'am. Masiku kanupay ni nanang ko iti pinanawan ni tatang. Kayat mo sa wan. Nilaon na namuti ka duwami palayo. When, ma'am, nabnadaduma, o may ijibalay tigayim ni nanang abakit tabalasan, agbahasya ni ijibalay ni ninang kung edna, o kastagayam. Baron data nina muti man tulungkin ka, no tuloy kay tikulehiyo. Sapay ko, ma'am, lasingput mat kanya. Ikaid mo tagatal ahapo. Kasanun no hawanak doon. Kasanun tupay tibiyag mo. Manipod na kaya sawa mananinana iti nabalo. Imbate nak dituyin si dumulolo. Gaputam muna na tabasit pensyun ko. Iti nagtrabawak iti may sapakturya. Ang basit lain mati mapinpensyun ko. Kasano apnotan awan kalolo. Isungarud na igaid mo tiaga dahal. Tapno dapag sam mahadam to. Damag ko, asaan kahanwa na pasnek iti panagadal mo. Asino matitami bagalolo ni maestram. Nasabat ko iti kalman, kit daytatim bagana. Kinumustahan amin, rinabak na kalaan ti maestrami lolo. Ay, uli itag ti magakin ka. Si kamot lain ti may rano numahahadal ka. San kita siya? Wanya, umanubot kay timbagat, naraman ni kuribot, tapna tapagsaharan tayo, Conrad. Jok kayat nay, intum sumbatan nak. Ibagat agit din na may sakuribot ti kaya na ko. Sahanon, san mumut na sawain na. Ramatin tayo layan na pagsaharan, tapno mahaglador tayo maid. Kayat mo halita glipit, ha? Ay sana, jok kayat yagulit. Matlagayam. Uti arma mo ni kuribot. Isunto te manarami di te homework small. O di pa sa farmuntum at kadamik ni Cleofi. Apay no si kati mangaram. Asano, kat sinung batan na po ni Cleofi. Agselus day jay. Anya, kayat mo sa wun. Dakayong ni Cleofi, anya pa'y ngay. Hihihi. Ha? Isong naramamatan ni Kuribod. Ha? Sige. Ipagpagapok iti panaggagayim tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mo. Saan tatiatan tani aktor post ina anak ko, Mari? Ay na, Mari, sumakmamanupay abulan. Siyak tati gumatan iti padu kad sapatos na, Mari. Pudno hadiday ta, Mari. Ay na, paharagsak at naigatangan ti ina anak ko. Kakaiso na may sulahan ti ina anak ko. Ay na, ibagak today takan kwa na, Mari. Ay nambaragsakan lakit diti in anak mo. Itapaylaan, abo no nakitiigatan ko. Ay namare, imbaglakit dita at daka mang tultulong kanyak. Diyak pala malipatan di pa nang tultulong mo kanyak ikagsaksakit at paylaan. Inan anusan na hainas asikaso, iti ba pala santapay? Nabayagan day jay, mare. Oy nabayagan, tasan ko malipatan ti kinasayat mo gayem. Unay daytan. Sige na rudan. Uli tagtagyaman. Bye, mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagat ka. Anyo ka di ti bagam kanya? Namin. Kada di ti kalabos. Saan anasayahatin pakpakita ka? Sanak nagimulmulay ti sakit tinakam Conrad. Day taham iti kanayo na ibaganina ng kanya. Istumot lang gaya managsingpot ka. Amon,
Gapu iti kinasingtot mo. Puminpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabaho na kasta. Amok asa anapintas, gapu iti sobrakin na lukmag ko. Miss Dabiana ko na dan tupay kanya. Uray Dabiana ka. Tanapintas kalata iti matang ko. Anya napintas. Nadalas tupay. Adan sama ti tanamitim mo. Anyo kandi tayo chay? Kwa. Inulit ko lang tayo magakan ka. Pumimpintas ka. Patsina kuma. Kasasalitan mo kita ni kuribot. Renugyam ka din narman. Katwala ha. Kasala na matimat. Nula katagbalin na kaya na et mo. Di na kamabalin apa idaman. Wibagam apasakarin na sanwag da quiz. Winutas tayo. At tutur kayo kadi. Awan pa pala na. Umamun tumatlaing. Awan namin gagayim na. Pawan timeta makigayim kan kuana. Kasano kumanad damayat kan kuana kat kanayon matnawan kwarpana. Samaysa. Sana presentable agayim. Nakalasmat namin. Awan mayat amang ilibri kan kuana. Tasan pa'y mo't amang ilibri. Isuafanayin at may mesay. Nagruna nurises. Kat, kasanoon. Intun ko nam amaalilaw mo kat sumbatan na ka. Di, dahayon tun akanayon tagkuyog. Ayos na. Kasanwa paiso. Ay, jak kayat na ibagada dito iskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Baita ti barikot. Ay, natayag ken natayr. Kakuyog na, kuribot. Kahit nakakti kumamadano na pintas. Anong sam, tapno dapag sakaran tayo. Malaglaki putin baganikon na rag itahiyo pagadalan. Italang na danang ibangga na pintas kano. Dinok no taluklok koin. Anya ko matipanggap po na magluho kanyak. Anya ay ti maganap na. Mariribu ka na klakit na rot. Tas lapay kitin, kayat ko makita kin makasarita. Anya ko taday tuwihan. Agsagana hay ti bagam kiniyami, baring mapayat mo. Basit lang apan ang lamyong kan kiday. Amahan numapantin nagkunti kuribut. Nya, agbalin to tayo na yat mo, kuribut pa'y lang tawag mo. Baraling weno hani ko namut hani asa sawamot. Araramidok daytoy, tapnod dapag sa haran tayo, loko. Ay na, hapiman mat niyami. Kahasi, numain labken ka. Ay, apta na ka man. Sikatin na kapanunot iti dayto ekankwan. Mayat kamet luho. Una, tapakayaranudan tayo watalaw. Itaman pa'y anak. Naganay kay kanda sa fakamapan ijipagadalan yu. Ha? Adala ramidi ka masapay ijipagadalan na nang. Italan ang makita kataragsak. Adaka di rumban amamwak. Ninanang mat. Anya ko mamay ti rumban amamwam. Italang amit ang makita kakasta. Kasi nakarakaran natin kinaragsak mo ita. Saan ba't nanang? Sana't mo tanaragsak? Ipalagit ko laan, anak. Into narum ko mati panagatal mo. Dahil talha ang timangilong awkan ka, iti addama akinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka matita? Nasapa ka di? Wen, sibud namin. Ano tayo oras lang ti servak saka mo na biti classroom? At namin na batik iji classroom tayo. Inakitaan bareng awan pa'y nakaala. Anya ka dita dyan na batim? Tuluman ka mapan man kita. Ay nyay ti baga. Apias chitim bakak. Ami. Kasarsarita ka. Anya ka dita dyan na batim?
Anya pa'y dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan, ti tuloy iti seryetay wita alawas anapolwan. Ti Naikuskuspil, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Di na palabas, kanayo na sutilin de Cleofe. Edwin kan Conrad ni Ami. Gapo iti kanalukmaga, kan kinabasik da itoy. Gapo tanalay ni Ami iti pagadalan. Nakapanunok dagiti talo iti pamuspusan. Tapno makasakarda ka ni Ami. Insingasing dangarun na arman ni Conrad. Tapno intun napayat ni Conrad ni Ami. Kat adan to pagsakaranda. Papagayam. Dinggan ti tuloy iti seryetay with alawas anapolwan. Ti Naikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ami, tulungan ka mapanang kita. Anyo ka di dejan nalipatam? Anyo iti padak? Api akas chitin padak? Tami, kasansarita ka. Anyo ka di ko naman nabatim? Ha? Jayman binulut kwali brutika ruba mi. Pasapul na kami ti libro. Nabati ki Joe ti classroom. Sige, katwan ka, tenta kitaan. Kuyug nakamapan iti classroom? Di mo ka ti kayat nagkuyug tamapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taita lang ahayat puti makikuyug kanyak. Saan ka dinaimbarakan ka? May tala na kami risat. Nasing kagayam. Iswat na patag ka kanyak. Bayam kumanay patag ka. Pudno ka ti daytang ay bagbagam. Pudno lang unay. Promise. Text man. Saan ka diya may karing agbarin agahim mo. Saan habagay akitan ti pa nagkuyog dakonggan ka nami? Ikit ipasit ni Ami, idinto ta nagdakal mo te Conrad. Beauty and the Beast ko naman. Hay, ikpiman mo ta Conrad. At pamano anapudno, tapno dalan pagsaharan tayo, tapno mahadrabar tayo. San lang ani Ami, ken dagiti kadalan tayo ti mahaturpus. Ako na hiyo kakadimat. Wahitan to? Ang damot namin kapkapwi ti utok ko, no may papaniti panagadal. Oray siya narot. Nom ko na ni Lolo masapul kanu agadala, tapno na saya apto kanu ti Masakbaya. Ami, awan mo telebro dito yayan ti tugaw mo. Saan nga ta dito ti nakabatsa? Ti amok namin kit dito amangan mo't no sana bito ti nakabatsam. Siguro, apay ni ngawan mo't ten. Dito positive mga tugaw. Ha? Kahit nakakatugaw? Saan ka di kadakayo kadakliyo fi ni Edwin ti kanayo niya kahahabay? Kwa? Agtugaw day ti asidib ko. Imbad no kayat dati agtugaw iti asidib ko, masigurado ka kayat da. Imbagat namin na nasingput ka kahabay. At hadakwanda, no kayat dak nakahabay. Ngamnisyak. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofe di pagkadalan, Lolo. Apay katay, asinuha. Siyak ni Edwin, Lolo, kadalak ni Cleofe. Nuha hadalam. Apay nga may kapay ditawi. San mat aditaw iti pagkadalan. Dagas ako malulo. Agkuyo kami amapan iti pagkadalan. Apay masapul na kuyog kayaw. Agad adal hayaw, niyam day tapay lakuyog kuyog der aramitin yaw. Tapnat tahadwan na mapaniti pagkadalan na lulo. Ubing bay iti ni Cleofe, niyam makawaya say na mapan iti pagkadalan. Itahaday tatakaylain sa umay muhadwain.
Awan mati maditer aramidek, lolo. Ay na, laklahaya na haun. Amuk ti panggip mo iti apuhaw. Ala, inkakit din dya pagadalan yaw. Anya daytat dagas. Reses tayon. San ka kadiarumwar, hami? At napalun ko banana kiyo. Aduta ito'y na resis. No hayat tiyo ikan tayo. Ni, na imas ti banana kiyo. Inak gumatan itinuman tayo soft drinks. Nam, ikanak ti ta banana kiyo. Huwen tiyo fe. Ado amintin luto ni nana. Isong ay nadugmatin na wala. What kayot ball sa wen? At da ilak mom ang mga itibadrin mo. Isong aduti inalam ako nam. Tatlinton na mga anak tat ada dumawat. Andaitin ko. Wasike na ron. Into na minsan. Adun kaya lama. Tada kami matigumatan iti mainum. Sige. Awan parikot. Ipagak kanina nam tanayunan na tiluto na. Masapsa pa ngamin amariing iti bigat. Mabalintente happy. Santa na parikot ti pagsaharan tayo. Inton madanon tigsan. Nam di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado akayat na. Tanahunanan tupay na ilaam na tayo iti makan. O di kawatan at di na tayon paidaman. San na tayo masigura paidaman? Namamatlaan iti maestra. San kading ay pare ti maestra ti agsakar kan nagpasakar. Deta tipod no. Mahiraman na madusa ti agpasakar. Di ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Anya nga ruteramidin tayo. Tapno masakar tayo amin dagiti sumbat na iti papel na. Mahala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti agdag ti test paper na. Intun malpasama kasumbat. Ipasa na iti nalimit ti papel. Tapno sakaran tayo met kastadi. Wanha. Sakaran tayo tumatan ti sumbat. Babaan iti na trace ti carbon paper. Na, no masapa ka no bigit amariin, na yun naman tayo tumabanana kiyo. Apay, at dahadi ka duwam amanan. At datalwa gagayim ko nanang, mawala ka no iti banana kiyo. Mawala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan baik itad kwakwartam Amumuhat ngawan sa balya pagsapulak. Maawatak matika sa sad tananang. Isuana da kwarta, tilang importante ti katangak. Agyaman at taman nakaawat ka. Tida dumadita na estudyante. Agpasugnud da no awan maitid kadakwa da kwarta. Saan ko haramidan day tananang? Amok ba ti sitwasyon ta? Day tati pagyamyamanak iti Diyos. Tamad nakaawat ka nga anak ko. O day syakmet mana. Nasingpat tamat kanya. Narit na ka. Ako mapkapsut ako na pok. Mapagadal kapay kumay ti kulehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa'y ti biyad bololo. Saan ka kumahagsaw iti kasta? Diyak kaya ti mapan kanina nang. Pasana kaya ti asawa na. Isu nga ruday kagumam ti agadal. Kabayatan nga dak paya pok. Mahadalat na talolo. No ipasnek mo No i-guide mo. Awan papanan na. No ti mahaadal fa. Owan no. Ikagumak ti agadal. Paitalaeng ti maipatawid ko hengapo. No di ka agadal. Awan to ti pangnamnamaam. Apay katiasan ang nagadalina nan no. Pagat adahalak itay. Agam sabali mo ti nararamit na. Nagsikog ket sika ti anak na. San ko datuladan lolo. Nasaya at mait no san ka tumulat kenkwana. Nagsikaw gadi pa'y nakaturpaw si ti panagadal na. Istrikto matgami lolo man niya. Apayan ako na may strikto. Dagasan ka humaytay. Namimbaga na madikano ti kuyog-kuyog. San ka numata pagadalan ni Jibalayo? Tapayan na panarijay? Nagsarita kami namin. Katimbaga na masapula makaturpusa. Imbagan ka. Ta pensyonado ni lulom.
At pagadal mo, basit lang ti pension ni lolo. Sika, napigsapay mo't nagiti dadakil mo, di mabalinda hapay na isakan. Yam ti saludsod, kabalak na tatiagadal. Narigat ka no ti kuliyo. Day tamot ita ti parikut ko. Sa anak mo't namin analaing, imbot niya miyata nalaing. Angem, awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan nakit diya. Awan to pa'y kwartana mapanagadan. Ag kolehyon to lakik ding. Ado ba't ti bilbilan ng makwartananan? Nahalaam ka di. Iso akanayon ka na ilutuan itibaldun mo ang mapanagadal. Imbis a kwarta na itidkukan ka, oro nung tapagadal munto. Ika gumaan ta makadalak nanahan. Dayta materapaap ko para ka. Narigat awan adal na. Di ka makasapul adagus itinatalgad at trabaho no awan adal mong. Kuray ko manu nalawa mo tibang kantanana. San mo tanagbasit mat. Dayta tika ha iso na ipatawid kuntukan ka. Iso amay mayat no makaadal ka. Adanatum das naramatan tananam. Dakkel ki maitulu na, nunan hatu ko madagiti gradum. Ika kuma anahatu ti gradok, tap na mabalin ko ti agaplay akasi skola. Umadanin ti exam, masapul nagrepaso kayo anayin ban, unmap jakayat na dadto manin nababati maala na, wano mazero, unmap, ikarita agrepasok man. Nanapon to ti maalap iti exam, start mat mam, dasayat nugumato ti gradu yu amin. At dalamin bagsak ti gradu na iti napalabas sa grading, ha? Nagtultulo yakasta. Saan na makagraduar ti babagsak iti exam. Dalawag ka di timbagak, mom, uritag, igoin ju tagripaso, no kayak jo ti sad na gulit. At tutigin natin ko carbon paper. Isot itad tayo kanikuribod. Ikabil na ifandak ti test paper na. Muna, kalpasan na. Itad na itinalimat kanyak. Sakaran tayo mate. Turehawan tagribaso, no damat pagsakaran tayo. Nauto tayo na yakuribod. Pagaropla na pudno tayo kayem. Jaymat lagayem pakairanudan tayo kan kuhanatin na pateg. Wanya. Napasumbat mo harin ni kuribot? San ko pa napasumbat? Malaumat na si Dögentrik na nakanyak? Mabarin ko latalo ko ay laklain na mitimanglo ko ay itapno da pahayranudan. Kapunmat, nakasaga na pa yung carbon paper na ramatan na pagsakaran tayo. Hello, Nina. Nakawag ka mat? Kayat ka lang akumustaan basan. Nanato ka dimot lang dagiti gradom. Nanato mati gradok dayti na palabas ninal. Namintun biyat taylantik samin mi. Lalaing hambasan. Mayatan kami kanina ng mono nanato dagiti gradom. Ipaspas na kumatag ripaso ninal. Nasayat narut no kastan. Dayta lang kitinamag ko. Dala, kastapay narut. Bye, Nina. Mami, ikabin wonder iti carbon paper, kan papel di tandag tipad mo. Ay, api dagitoy a carbon paper kan papel. Into nagtest tayo. Kargami tipad, kan carbon paper itandag titis mo. Tapno mahupi iti papel tiyan sa school. One, detalang tiramidam. Dunan siramon ti daduma. Ikatam, katipasam kanyak. Sana balay? Tasan mo tamay may sa ti carbon paper kan papel? Maama ka, Conrad. Ama no da makakita. San ka nagdanag? Dayjay tayo makikod nagtukaw. Awan ti makakita. Kasan wata no makita ni mam ti carbon paper itandag ti test paper ko. Luad nun tinan si Ramon. Ipasam dito yan ko ti papel. Agnyat ay pagin hinara sa asa yu di talikod ang pagod. Ha?
Anya pa'y dagiti sumaruno amapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan, tituloy te serietay witahalawas na Napolwan. Naikuskuspil, di tui drama tayo, ti Masakbayan hayo. Insurata para iteradyo, ni Steph Maro, kaneti direksyon, Burgi Patlay, musika, kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot katakayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti napalabas, gapo tanak pamarang anasayat ni Conrad kaniami, na matimat ti balasan, nanisagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Na ikabil ni ami iti andag titis paper na, tapnoad na pagsakaran dagiti talo. Iti madanon ti eksamen, mam amak ni ami, iti imparamid da Conrad, kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti servieta witalawas na Napolwan. Naikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kasanawata, na makita ni man ti carbon paper ikad ti test paper ko, no adun tinan si Ramona. Ipasan dito'y ayan ko ti papel, anya ti pagin inarasa asa yu di talikod Conrad. Kwa ma'am, Jay, kwa, ada nakitak na daytayab mensik tu'y tilikodan ni ami. Sige, atabit papanak. Babitak laaga, behave kayo amin. Neswam, nasisingput kami ma'am. Siyak dagbantayin wat dag nalongaw. Paiso, wanya, awan katipay. Ami, itiawat ko kani Conrad. Alwata niyo, tama na ta makakita. Nalpas kayo kadid. Sige, kipasayon ti papelyo. Mapit lang ma'am. San ko pa nalpas? Oresyak ma'am, jak pa nalpas. Mapit lang ma'am, malmalpas akon. Please ma'am. Okay. 5 minutes titad ko pa wayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasayon ti papelyo. Yes ma'am, ami, nalpas ka kadin? When ma'am, nalpas akon. Okay, pass your paper. Buti te labisaan ko. Sinakariw hadiamin na nakasulat iti papel na inyawat kukan ka itay. Saan? Paidi nala ni mem ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan na makita na nagpapadatay with answer. Itayak payag dandana. Amangan na madlaw ni mem ti papel tayo. Dayta tinapanunot mi. Iswasan ga sinakaramit answer mo. Madandan ha ka nakiti na ramit tayo. Sana rumpon tinaramit tayo. Apaya sana rumpon. Di mo kadi kayat nagradwar kami mat. Kayat kumat nam iti legal awagas. Urayan yawagas ditan. Basta mahagradwar kami. May hatun. Sad nga tamaduktalan ni mam tinaramit tayo. Nagbasita banag. Apaya madanagan kalabunay. Kasto niya tatirik na tisan anarwam nga garamit iti may kaniwas. Kaya't mo kasawan. May kaniwas tinaramit me. Madlaw kung adda pa karilibukan. Anya kadiday ta anak ko. Iti nakikayim dagiti sigo damal sutsutel kanya. Diyak kaya tinapasamak nana. Apay, anya tinapasamak. Maditi naramid da. Tapno mahasakar da iti answers ko. Kaawatan anakigayam da kan ka. Tapno mahasakar da lahaw. Kasta maruti atap ko nana. Masapul na gridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam, ano saan mo ida ang mapagustuan, kabaulan da ka apagaramidan iti dakas. Wenyarot nana, no saan ako na makikado hadakwada, sigurado hadadakas nga ramidan da kanyak. Saan ka paing narut nagpadlaw, anadlam mo ti mati na aramid dat. Konaklakit tinotagayim ko, inalilaw dak nana. Anak, saan ka nagpalilaw kadakwada? When natang,
Kunak no napudno ni kontrat. Saan ka nagsinaay, anak ko? Talaga akosta? Adda pan nakapahay, ngam adan tumat baliki. Cheers, kahadwa. Nanaputi na ala tayo tites gapo iti sirid tayo. Ayos, makunapay mo't narudan alay niyami. Kunan numaminsan. Habdamat pangatiwan tayo kan guana. Tit masigurado na gradwar tayo babaan kan guana. Bastad da carbon paper kan papel. At dapat kopya ni cancer. Uray kanayan tayo happy. No problem. Nalain tayo talaga na apanunot iti pamuspusan. Tatun tayo maparikat na review. At pa'y kunadang aruden. Apagbiyagan amin akinasikap. Male, imbak na nakapashare ka. Kung nangamin tila bandera iti pagpapaaya ka hotel, apumano kanu itong dandan iti bakasyon, alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan, saanen ngag la bandera ijay, wan mare, imbak iti manager asikat isukat ko. Shock! Agbali na kala bandera iti hotel, wan mare. San anarigat a washing machine matero matum? Ay na, ang pagjanan bingay nga gina ije syudad. Agi na anus tayo ije kwartong ayan ko aha? Mayat mat no ije kang trabaho, tahos tunto no kolehiyo ni ami. Kabagalak na ta, mare, ay na mare na lokala. Dagiti abong tikama kan super tipuan ti malabaan kan maplansya. Agsagada kayo, tayo numaya biyernes, ada sa matid test tayo. Kanayan kami matanakasagana man, nalalain kami ngamin. Nubalpos ti sabative test, agsagada kayo para iti final exams, inton umay abulan. Awan parikot ma'am, kasagana kami. Ibagbagat kada kayo't adasapa, tapno awad rasod na damabagsak. Ti saan na makapasay ti summative test kan finals, sana makamay cha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalain kami aminain. What? Nagagat kami ngamin nagripaso it leksyon may. Ita, ma'am. O, ami, apayati ka matagtagari. At hadi parikod. Ay, awat parikot, ma'am. Nasakit lan ti ulok. No nasakit ti ulom, inka magalay ti agas iti klinik ti pagadalan. Payajak makita nga glipa syuha kadagiti liksyon mau apaw. Papadam haday, pakanayun kamatarum rumwar, ijayak balay tika klasik na gruprepa sololo. Imbag ijay, patitinulong kami nga review. At dan nakay bagahanyat, nat hanon kayan ayat mau. At paisyo haday, ala, sana putno day talulo, awan kayan ayat ko. Gayem atiad da. No mabalain, saan ka pa'y humaamakyayan ayat? Hubing ka pa'y. Saan ka may busan iti lalaki? Ay onay katamay busanan lolo. Kasta mani datim baga kininanang mo. Hangam di na hintal-talag. Iswaday jay, naga nakabalasan. O sige lolo, ada paramidan may tibalay tika klasik. Ay, soro kala, soro sour. Intun Juan, saan ka nakagradwar? Sa di nuway ti pagpasyaran tayo wita. Nuwin tayo pasyar, nik ti ofi ti partner ko. O di awisam mat miyami, tapno ta partner mo. Awisam hadpay so, tapno damat partner mo. Ag may sa hakit din, pakawan, nunipay mat ami. San a presentable akadwang agpasyar? Panrafrublan yami? San alapintas? San paya makita no iti kasipletan? Isukit pintikadit ko? Never mind. Oy, nalipatan yun sa matin. Makagraduar tayo gapukan kwa na. Siguro, materi-paso na ita. Idin tuta tayo kat happy-go-lucky tayo laan. Kastati ko na da amasirib. Amuna, jagbiag, hala,
Inta kita nagpasyar. Bayan tayo ni haming ag-review para kada tayo. Ikatahan tayo na iti carbon paper kan papel na natin ti maala tayo iti summative test tayo. Nina, at hadi pa'y bahante iti bagbugam para labahan para planja iti hotel a pagpapayam. Into nagbakasyon kayo balasan ko. Apakison to into mahagritual ka. Barin magtuluyak matlang iti kulehyo, Nina. Basta lala ingam. Ti kinagagot na agadal, maton oy na terapap na iti biyag. Sapay ko matagbaligyak, Nina. Di Dr. Naikuskuspil iti kaadalak, no balinak to professional, apay nga ikuskuspil da ka ako nam. Gapo iti kinalukmag, ten kinabasit ko, no may papan iti kinalukmag mo. May katata, baban iti diet, kan exercise. Kanayan ta nag-exercise, tukno maikakita ba di tapakim? Padasik man na baisuti kanayon nag-ersisyo, kudjaging iti binigat, wahan dakal ti maitulong ta exercise iti bagibasahang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo. Sama til test tayo nabigatan. Naka-review siguro ni Ami. Oreda tayo. Naka-review tayo met. Nakatulakit di manon ti maala tayo iti test tayo. Wana, ingay tayo namin tinag-review. Paano pa'y na ingay mo tinag-review? Aber, di ka natagari. Amahanot na mahanig. Imbes at muda, kit nag-review tayo. Awanan na, mabukong tayo. Mayat abyat ti kastoy. Oray saan tayo mag-review? Na nga tulat tati maala tayo. Hello, si kakadiday to'y Ami. When, Mom, sana amahaumay itatamad-mati namin tibagik. Maudi ako niya test. Oh, sige iha. Ikan kanto'y ti panawin mo had test. Sada bale, tamuk matana nga to ti maalam iti exam. Agamanak iti konsiderasyon yo, Ma'am. Awan anyaman na. Angam, ibaga kita kan, may saka kadag iti padbilyan amay kan iti pamadayaw intun graduation. Agamanak unay, Ma'am. Ti magunod bo kat babaan iti kagat kan anus mo. Saan mi abasta maitid aman nur suruday ta, Ami. Apingay. Dandanin ti test, nim awan pa'y niyami. Kasano tayon? Sapay na kasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay na awagam kondrad. Ipagam amarugin ti summative test. Awada madagos. Kabayatan na sampa esimmer ni Ma'am. Madnal mo tayo kuribut. Apay ananataw katamuna vata summative test tayo. Sige, awagak niyami. Ay awan day girlfriend mo. Omunagin ni Mamo. Awan pa'y lain namin, saan ko girlfriend de Jack reboot? Hello, Ami. Apay ngay mahon ka, Conrad. Dandani mangrugin ti test. Apay ngawan ka pa'y. Nagpahada ka ni Ma'am. Matmati yamin ti pagiyik. Kaya't wasawan aglawan tayo ta. Wan Conrad, jat namin ka ba'y land. Maraminak unay arumwar. Ha? Kasano garutin may? Anya ti kasano ako nam. Kasano makates ka? Maudiak to hano, konan ni Ma'am. O si Ken Conrad. Ay, anya. Aberas to ti rubam. Masakit ka nun ni Ami. Sana makaumay. Ha? Napahada pa ka nun ni Ma'am. Anya ba? Naspangarutin. Kasano tayo marudun? Namnama tayo na hato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo wag pasakar. Hikado tayo no kastoy. Sam tayo mo ta nag-review. Sapay ko na ni Mama. At tinababa ti maala na iti summative test. Kan finals. Saan ang makagardwara? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam. Di riwayan na dinggan, titulo ita serietay wita alawas na folwan. Ti Naikuskuspil. Dito drama tayo. Ti Masakbayan. In surat para itinadyo ni Steph Mero.
Kaniti direksyon, Virgie, Paklay, Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWD 540, kan dito in estasyon, agyaman kami, itingkay panantarabay. Ti napalabasa, madanagan ni Ami, itin paramid na konrad kankwana, di na namin mairuso ka, ti manluko. Nadlang narod ti inana daytoy, isungay balakad na nagridam daytoy, kinsan aparamata, iti madina ramita, kabayatan na, nagtultuloy ti kinabalug dagiti talo. Iti nadanon ti eksamin da, saan anakapan ni Ami, tit madanagan dagiti talo. Papagayam, tinggan ti tuloy ti seryetay with alawas anapolwan. Naikuskuspil. Dito i-drama tayo. Ti Masakbayan ma. Kasado tayo nga huten. Namnam kayo na nato ti mala tayo. Awan mit kinamnamaan tayo pagsakaran tayo. Delikado tayo na hastoy. San tayo mata nag-review? Sapay ko na ni mama na napasagaran. At tinababa ti maala na itiksam. Saan ang makagradwara? Ha? Aday ka ni mama. Ikam nanda ka tinagadotes paper. Oh, yan. Sigurado laki di. Nababating mahala tayo. Apay namin nagsakit ni kuribot. Ay, awanan. Naglahan ti pag-aasa tayo. Naglangan ka din na oras, anak. Sapay exam yo ako nam. Inawag matkit din ni Ma'am Nana. Imbaga kamad matitibagik. Nasayat na rudno inawag kaham. Tapna muna masakit ka. At damat kiti pagsayat at ti panagsakit ko nanan. Tapay ako nam na pagsayatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti talo. Amahan no ipandagdamanan ti papel kun carbon paper iti test paper ko. Madaksana na maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kastang aramid. Talaga nagbalin asadot dagiti kahasta klase ti estudyante. Wen ngarut nana, maunam na madala tayo ti sabali, di dakat ag-review. Alang ngarut anak ko, at paimbag ka. Maturukan, tapno daras ka agimpang. Kaya't kayo makasarita jo pisinak, dahayo, Conrad, Triofe, kun Edwin, maapay ka di ma'am, ijo pisida ti pagibagak, napatad ti pagsasaritaan tayo. Intun reses ka di ma'am, intun mo pas ti klasin tunal daw, mahal daw kayo painobu na, sakbay na umay kayo jo pisinak. Owen ma'am, o sige. Sus, ali hatatipa ka ni ma'am, amo pahit? Saan natagapoy ti resulta ti test tayo? Delikado na basta. Ang mga nudi tayo makapasa. Ayat ko ang makasarita dagiti dadakelyo. 0 kayo amid iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduat? Paggraduaram da kami mutamam. Adapay mo ti maudiotes. J-finals. No lakat na lato amin ti maalayo ti finals. Baran baka abuti graduyo. Gamno na baba. Lading itek. Kanayan kumat ngayon pagkapag repaso kayo analaing. Ikagumaan mi ti deti finals one. Put na data ma'am. Ikagumaan mi tagrepaso na imbag. Last chance yu day toy. No na baba pailaan ti maalayo. Awan babarin ko. Talaga lamin anababa ti graduyo. Panasi ma'am. San mo kayo ti agulit. Oray sad nyo kayo ti agulit to saan kayo mo't nagreprepaso. Kasando kumaag mo mato ti graduyo. Ay, tasan di kuribot tayo. Apay namin na naglanad. Nahato kumati na ala tayo. Baran deti sumaron no ma-exam. Kit manatun ti maala tayo. Nodantun ni kuribot hami. Sa bagay. Isulaan tinabnama tayo. Sayang ti kinalang ti loka. Tasan mo't lang nagtuloy ti koleyo. Wala, anya ko man ti pangalan ti inanay ti pagtuloy na.
Sigurado nagmulan tulang iti kamotikan sabay di bangkagda. Anya pa'y ngay tinamnaman nyo ang mapasamat. Imbag naglaho iti banana kiyo ta sigurado. At mula idinto tayo mapantayo agadal iti syudad. Kasanod mo san tayo makagraduar. Basta, agsahal tayo kanyami, makapasa tayo. Ninamnama ka mahaturpus ka, taday tatisang kay bagam. Alanganin mo't gayam, ikagumatay ti finance lolo, makagraduarak to. Kuna ti maestrayo, alangadain, tanak bababati graduyo. Santo lolo, no mahaturpusa, inaktumatagadali ti syudad, nulakit ang mahaturpus ka. Agam no saan, sanad, pasayang lang ti kwarta. Ang mga no di mo mutlang ipasnek ti agadal, ipasnek kololo, ikari, ure kita amto. Aramig ti pakakitahan, san kit akari-kari, ni tayad mutikalay. Itaklang mo't nagkari lolo. Hangam kanayon mo ay baga, andalayin kay di pagadalan, hangam san mo't gayam, tanak bababa mo ti mahalap nogik samhayaw. At tuloy ka haditi kolehyo? Kung natagiti dadakil ko, ano saan na kano ang makagraduarita, saan na kanon nagtuloy? O waray ni lolo, hasta mo timbaga na. No di data pagtuluyin, gyagtaray talangin. Aktaray, papanantaray, kung purmiditan. At dabasit abalay dya si dagtitalon mi, idata pailan mapan. Intanak baybayag, uray gamit ang tumatlaing. Sikin harod, no di data pagadalan, tapilitan aday tandu tiaramidan ta. May mayat ko mano mahapan tamuti di syudad. Una damot asayang kanuti kwarta, no sam ko may pasnat ti agadal. Kastamot ti ko na ni lolo. Mabalin mo kadinti mapaniji pagadalan basang? Wanina, kabaalakon, agsubliaf man ini di syudad. Ito nagbakasyon kayo. Umayat tumanan to may kay sukunan. O may kami matijay syudad nina, wan basang, mabalin mo mutek trabaho, kabayatan ngawan tupay klasem, kaya't kumatek trabaho, kabayatan ngawan klase nina, aduti part-time matrabaho ichay basan. Mabalin mo ta kasaritak tipus kudyo hotel, tapnog trabaho ka ichay, akas part-time. Agan nagkaharditi pa nagbiyahem nina. Agyaman ak balasan ko, asike agpatuloy akarutan. Inak matanina, ang mga nog sa matitesaf man. Ijay office ko test adni, at dati treja katuam, vacant period da. When ma'am, ay kumusta dakliyo fi, Edwin kan Conrad ma'am, nangatu hadi matina alada, abapada da na zero. Amagad nusanda makagradual. Kasta hadi ma'am. Kaasida matnarut nusanda makagraduar. Awag pa basulan da, takanayon kumat ita palagipan. Kun, adala kay baga kanyak, akanayon da hanunamid na abalog. Isumatlagayam lawan oras da nagripa su ma'am, nukasla kumaamin kan ka estudyante, awan parikot ti manursuro. Ikagad ko ti agadal, pakayat ko wamin amahalong aw kami itiriget kaninanang ko, ma'am, kasta tinasaya at nanak. Amuno gay sa ganaan tinasaya at masakbayan na. Apa makamisul ka mangkit kita ka ni kuribut? Nusan kumanaglangan di ta kuribut? At dafa manamnama may kiniktiyofi ang mapanagadal iti syudad? San mo pa'y naipadlaw ti surun mo kunkwana? Tapno pasakaranda tayo intun finals. Kung nahatamot na halanganin na makatulpos tayo. Imbag kuma, numasakar tayo amin answer na. At dadamat na mga nuyalis da ni kuribot iti sa balia section. Ha? Paapay nga yalis ta. Zuf mawatad. At dahano ng kindaw na yalis da iti sa balia section. San nata, nesyo tinakitaw. Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramit mo kaditin bagak.
Wen mare. Napan ko kinasa utimaestra ni Ami. Kinitaw ko, ayalis na iti sa balya section no madaniti finals da. Nasaya at imbagam kaditi makagapo. Saan ko maimbagati na rami titalu akahadalan na. Basta nagpaka-asya. Ayakar na no dandanin ti finals da. Ay, dagita magnamnamala ang kunkwana. Di danamnamaon asan da akadwa intun final test da. When paiti sa balya section ti pag-eksaminan na. Kadalan da iti sa balya section ko nakmadlangan. Nasaya at mat, tapno dita maaramat iti kalukwant ina anak ko. No kayak dati makapasa, agrigat na mata, saan kat asabali ti agrigat para hadakwada. Uwin imbaglakit din tanasing pati maestra na. Madnahaawan, agyaman tayo iti apon wasta. Ala, dahi lang ti kayak to mamwan, kastapay nga road. Bye! Awan ti parikot mo, anahak, nakasaok ti maestram. Kinidaw mo haialis da iti sa balya section na, wuhan. Gamun ko na ti maestram, na intun madano ti finals. Kaya't nangabin agyan kalapta iti section na. Agyaman nana, didak maram at tagiti sadut nga gadal, mamnamna madalat tayo ti masakada. Imbaga, tain singasing nininan mo ti aramida. Di na kayat tinaramida hanyak. Iswa imbaga na ti kasjay nana. Agyaman ta kanininan mo na edna. Isu ti makatultulong kadata. O ngarud nana. Uray awan ni tatang ko. Takasladduha kayo met na ina. When babalasan kami pailaan iti. Aggayam kamin. San ka dingag pada kayo maulila nanang? Pudno dayta anak ko. Iso asaan lang agayam ti panibilbilanan mi iti tunggal maysa. Kasla agapsat kami. Ladinitek, gam saan kayo makagraduar? Ha? Pangay ma'am, paggraduaran da kami muta. Saan ka di ngayon baga kada kayo last chance tintad ko kada kayo? Nagbabalat tati na alayo iti test. Ma'am, panasyo. Ikaw na kami kumaiti konsiderasyon. Wen kuma ma'am, maasi kayo mat kada hamiya. Kasadwa baka graduar kayo. Sanyo mat ngay dinagaudal. Inyalon-alon nyo ti panagaudal yo. Sigurado di na pagadalan na nilulu. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Joplaki ti kayo ti agulit, ma. Sumut lagaya masan ka makagraduar, tabalu kamut gayam. Lolo, jok kayo ti agulit, pinaaynak. Humatlakit day no pud noti bagbaga manalaing ka, urbut kamay, narigat lamin timpates da lulu. Narigat tadi mo haruding gay tinagadal. Anya ba'y tibiyag maunwawanat? O pa'y kumamaawan kamay lulu, saan nagnanayon tibiyag ti tao? Kas makita may lahayahon, at ayo pa'y tibagbagam lolo. O sige, tadapay papana, ay, papana manayin. Kapnaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Masakot, nagkablawan ka ang balasang ko. Mapalintayin kung ti mapanikisyutad. Nakagradwal ka maktan. Agyaman ak kada kayo atuanhanan ko. Isagot ko kada kayo ti diploma. At mo, nulakit igaud mo ti panagatal mo. Sabali manan a diploma ti magunud mo. Ikariklain tanangam. At dapay na hat nga to a diploma ang magunud ko. At tayo takit din. Mapantan iti kalapaw mi ta sidik ti talon. Awan tawi ta ijay. Ha? Anyong tal. Samtan tumut lang agadal. Di tamut nakagraduar.
Anya pa'y dagiti sumaruno mapasama ka. Papagayam. Di liwayan na dinggan, tituloy iti seryetay wita alawas anapolwan. Ti Naikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaito in estasyon. Agyaman kami itingkay panantarabay. Di napalabas. Naglangan niyami iti pagadalan. Gaputan nagsakit daytoy. Awan narud nagsakarandag iti talo. Kat nabagsak damanen. Tapno mailiklik niyami kadag iti talo. Kinasarit at ina na ti maestrana. Tapno mayalis daytoy iti sa balya seksyon. Pinatgandamat narud ti kidaw ti inana. Iti madanon ti finals. Nabagsak manendag iti talo. Kat sanda nakagradwar. Idinto tani ami. Kat nafagun od iti umuna apamadayaw. Kalpasan ti graduation. Plano dan tag pasyudad. Kabayatan na, inawis ni Edwin Nicleofi. Tapnod trayda. Papagayam. Dinggan tituloy iti seryetay wita alawas anapalwan. Ti Naikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agtrayta kitin. Mapantan di kalapaw mita sitit kitalon. Awan tawi tay jay. Ha? Anya nga ta? Santan tumatlanin agadal. Taditamot na hagradwar. Sa bangkay. Agasawatan tumatlaon. Doktoray taitan. Sigurado asan na hetag iti dadakkel ko ti umay makisarita kinilolum. Ibagatan o pintapay. Ken sigurado asan matahayat ni lolo ang makiasawa a. Isuwag taraytan. Awan maramidan da non alpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka kadi. Yagin ka baba ni tinapudno a panagayak kukin ka. Naragsak ako na Edwin. Sapay kuma, tadi natupagladinitan iti danam. Apay kuma pagladinitan ka. Ay ayatin ka unay. Iswasan ka pulo sa pagsanitan. Sapay kuma, tagnanayon ta naragsak. Ikarikmakan ka. Aramita ti amin, tapno naragsak ta kanayon, kastak mo Edwin. Datanti kararagsakan itapanawan, iswa umay kaman kit diditoy, naglapmin ti panawan. Arakupan ka, tapno saan ka malamin, Ay nak, nagmayatan ta dahiyo man blanket na, wina. Saan ka pulo sa malamin, not dat amang rahukan ka, nagmayatita si dagtitalon, padwatalaan, awan magsin makadata. Iswa dito iti pinilig. Tapno ko amin na kundaway. Awan disturbo. Naimbagta na sabak ka barok. Saan ka diya sikati sigo da ka adalan ni Cleofe? Wanuno, apay ka di? Ay siyang magmamanong amin ang ngal dawasan na nakawawaid. Abum ka day te ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakanidwin kaniyat lolo. Asino day tanga itwen? Kaya nayap ni Cleofe. Anya ti trabaho na. Awan lolo. Kadwami ka ni Cleofe asan na nakagradwar. Anya. Ay, no simoro ti apokan kwa na. Anya ngay ti pagbiagda. Day tay ti parekot lolo. Ay, awanen ti apok. Nayawanan. Love, Brad. Nakabot ka, Matt. Hello. Ayan mo. Adwam ka din ni Cleofe. Biro ka namin ni Lolo na. Saan ka diya makaungat ni Lolo na? Makaungat Panalam ka no iti pakanukan kwa na. Kinapod na. Awan bagas min dito'y kalapawayan mi. Logo kayo. Nagtaray kayo bayam. Kasano itan? Kunam hawan bagas yu. Anya na ti kanan yu. Umay kaman kiti di bari. Mangitugot kay ti bagas. Pangalab na iti bagas. Awad mo kurtak. Alahan atagawag ti bagas may. Taitit ko kada kayo.
Kasi ninanang ko ng gatan iti bagas may. Kasano mataytan? Numapanak iti balay mi. Amang ano danugan ni tatang ko. Mabisin ako. Awan mo't iluto tama kan. Inkagkita iti saluyot, kandado mapay mabalintahay dingdun, ado ti maala madungdun di tatalun. Awan mo't bagas. Aluno sa tahaditi dinundum awan inapoy, wena na. Imbagtulan makairamedyo kati bagasta. Inak padasan ti mga alay di balay mi. Inkaharutan mahala, talaga mabisin akon. Dita pa'y maharaman mo't itinaimasamasida. Panain lambum lata. Taawan pa'y bugum mo naman tika pangbisa. San ka nagreklamo? Uray sa kataburido at mat. Daytaitan tipo kam. Idin tuta ko na media di napagsanitan kun pagladinitan. Imbaga ayaw namin nagsanit ka. Baging ki balay mi ka ni lolo. Ta sana kastoy. Apay na mapangkalanan iti balay ni lolo. Kadap-gapang samat iti gym balasan ko. Wanina. Napanak nag-gym. Tapno agtalinad tamaya ti postura ti bagi. Saanen akasla idi analog mugka. Sexy kaitan. Gapot hanayan ka mapanag-exercise ijay gym. Ten sana nakaslide high school at nagbasitak. Adamat basit din makala manipod kanayon te hersisyo hok. Kat, kumusta matanti panagadal mo? Mayat mat nina. Ala, ikaud mo te agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tuluan ka nagplansya ka dagitilinan kinsupot tipong hanana. Basita ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay iskwelaan? Inton malampay ti klasik, nana. Alah, inkang ruden agina na. Hustun to, numapan ka marin inton malabidya pagadalan. Nasapa pa'y mat, nana. At plansya akpay. Sana anaban nuhog tapno agina na, Sikati rumpang agina na. Sana anaban nuhog anak. Nalagalaan mo ti trabaho. Tulungan ka, tapno gitan tangagina nananahan ha. Ay naanak ko, saan abagay iti may santo a doktora te agplanta. Ninhan ang mat, sana pa'y mata doktora. Awan papananda, nudi kastanto anak ko. Basta igaud mo te agadal, wala nanahan. Umoli kanto manen iten tablado amang awat iti awaid ko. Napigut kayo hatayin, iswa na lagi piyon te agawaid. Pakawanen na kami kumalolo. Kuna mitiasan wa tuladan ti arami tlinam. San Mike tatinulat mo Mike? Kasti sa aming tigasat kululo. Hubing ka pailahan. Iga madlaway na dakil tajan mo. Sana hasta tinagbanagam no amom titimngagi ti pamagbaga. Lading itaklulo. Kunak na mino naragsak yada sa wana. Naragsak no insaga na anyo pa'y. Yab no gaganat kayo nawan mati isu amin yo. Kasano ay nagragsak kayo. Pagbabawi ap. Lalpasan lolo. Alahang arod. Hawa nanti mabalin tayo. Natmaya tayo may santun a doktora ni Ami, Marek. Win Mare. Baran maragpatnan to ti ambisyon na. Kumusta natamot dagiti kadalan na anang Naikuskuspil kan kwa na iti lugar tayo? Masigurhadok. At dadamot iti syudad na agad adal? No, intuloy dati nagadal. Sabay ko paintuloy dati agadal. Si mangsangkot ka palaang, no naparta ka matlaang. Nagyan ka kumali dyan nagparta kam. Lamang hindi no apay nagparta ha. Pariwood ko tangiwat mo.
Naglaing ka nga niwat, awanted niwat mawantilag gumataho. Naglaing ka nga busingar, ininaw dahan sa matiditsimpo tigubat katsikanay. Ininaw dakay ditsimpo tilayos, iso akanayin ka magpatanom numabartak ka. Ayam tay kaupasaya, tapulatak man tilapayag ko masakbayan maturugat, tapnawan timang manggwaniwat, pulatan day taniwat kan agum mo, tatno may mayat. Ije ka rara maturog, san medyo ka tre, tamahan ang patanong kamanan. Good morning, man. At napagayam ditay syudan ay dayo, ha, siko ka ditay tanami. Nagdakil tinatbaliwaham, fefip, bubingat pa ngamin iti, ma'am. Kaslaba, buiti kita lukumag ko, ha, nabita, nagsiksi ka butun. Pimudaw kan, medyo, imayag ka. Kumusta kayan, ma'am? Ije ka di pa'y lugar tayo ti pa misulsulwan niya. Imadisak iti lugar mi balhasan ko, kay kayat ko ijay taas asidog. Nabayagan na jaknat na pa ni Jay, ma'am. Kumusta hatamat tindak liyofe Edwin kan Conrad, ma'am? Ay na, nabayagan anak taray dak liyofe kan Edwin, idi pa'y nabit kayo anak turpos. Jakman amulo manubat ti anak daitang. Kayat mo asawan, ma'am, di dan nagulit anagadal ay saan ang balasan ko. Bakit si kapay, anya mo ti pakakumiko mabita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. At turpos ak iti kina doktora daytoy atawan, ay na, nagsaya atan, may sakan to gajabon a doktora. When, ma'am, kinagpaiso na, mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez iti kalmananan. Imbaga nanak tarigayam da Edwin ken Cleofe iti pailan. Din hanom mo no manunti anak da. Dagiti Naikuskuspil kan ka. Nugasawa dahan. Day tamatim baga ni ma'am nanan. Ay, kita ha man lang agbay sutigasak. Nukasta. Saan da ang haadal? Balug damit ngamin idi nana. Ay, gaputa pensionado ni Mang Dolfo aluluna. Ay, kasjem mo tinar arabid na. Hangam, basit ti pensyon na. Ta impiado iti paktorya hanu ide ni Mang Dolfo. Imanaw ni Lolo, tati na hayat yu galim, sandot ka hanu. Nagatula narutan ti putot mo, kurang pailan ti panunot mo. Apay kumakuran ti panunot ko. Isu at ti kurang ti panunot na. Tamang luging akabaw, uray na papso talahayan, sanyag kabaw, amo na pailan ti sasawid na. Apay nga rutay bagana, kurang ti panuno ko. Wen tati kamutan biru kiti trabahom. Di pa'y maharaman gitar nakmoy tina ima sa makan, maharaman do no dan trabaho. Anya ko matrabaho, at bilan iti posteti kuryente. At dayam kasta trabaho, da bilan iti posteti kuryente. At may malum kamot ganat tamtambay. Nasay-saya pa'y siguro, no sombra ka para bulkanay si ti pilit ti tren. Dayam at pilit ti tren. Ayag katanatan ti malablabid mo. Bisin mun sam at daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan o dokturo. May sakan a profesional balasan ko. Day tikit baligi tayo at alo. Nagtikid nolong tayo, aging ganatun oy tayo ti balay. Ay na, nagmayak iterik na, no ti arap haap kat matun oy. Kayat kung magsirbi ka dagiti tattao amarigrigat na. Nasaya hat de tapanggat mo balasan ko. Ti pa nagsirbi ki marigrigat, ni Apo Diyos ti mang sa papa. Tiyofi. Natulit nila kay mo iti duras na pwede bautak na. Inkwit pagkakadagi ti dadakil na. Awan kwarta kapag pagas ko kankwa na. Anya, santa madanagan iti napasama kankwa na. Na umakon, kanay na problematik itadahan niya. Sige, tayo na kibagkakadagi ti dadakil na. Di na siguro payatan natin mahantin na po'y iso na pa nagpatulit iti dadrahas. Nabartak na menis wana tulid. Pungko na na. Jakmat impawn ang mapanpuminum iti ara.
Anya pa'y daniti sumarunu ama pasama ka. Papagayam, di liwayan na dinggan, tituloy ite serietay wita alawas anapolwan. Ti Naikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan ay. Insurat para ite radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paklay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kan dito inestasyon, agyaman kami, itingkay panantarabay. Kat kita, isabot mi kada kayo, ti pagkibusan, te seryetay wita alawas anapolwan, ti Naikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, inak ibagakadagitinagannak na, ti nasiguro kayatan na timan ti napoy, isa na pa nagpatuloy di ti daras, nabalpit namin iswa na tulid. Dak mo timbaw na mapan uminom iti ara? Ay, day tala namin harap tem muna, awan aru dun ti makan mi. Sige, mapanak iti balita, mabitlam na road, sa ta. Pareha, isang apdakan dito daras, Palo, then, who had they? Truna, isunat. Sige, ije vedi lanye. Awag ti mamalta ti lamit, imperno asiguro kado. Layam daras, sedlata machine gun dito'y. Impactamo at daras dito'y. Wadam siguro at anong isanagdag ka. Pantatakan pare, tok no may sangat taga. Sibanhad no, budat. Slow up, pagpagkano ay lalam kabiat no. Abumot at daras dito'y. May, manusan ka no may dito'y tiufi. Sa plan day jin mo tata masuruna. Arano, iswamin may. Ay na yun pa'y day tila pa nakadisgrasya na. Agyaman ka, tawan na tukul atulan mo. Kasla hamot igatan niya, pa saan ka pulusan na blue. Abwemanan nga igat, tingamin igat oray musmusam, nagalis kat makalibas, hasta ka, napulit ka laro doon, numaksan ka na, ano? Daisy ti pakakita, may tiki na lainggo, nalalaing ko pa'y kumaano makabiru kay titrabahom, oray basuray rulaan, mayatan dayjaya pansupultam kada kami, Anay hit the basreron, imbag pa'y dayjaya, tamakunalak trabaho anadalus, namsika, anya ti ammom at bartak, isa dayta, natulid ka din na uras. At dayam, akin pagayatan iti panahadisgransya ha, inkogtar na asiguro ajen na aladawan iti ininum yung ara. Now, utayiti sruget, nagas gasan na kadayiti bat with it ras, so yatak. To pa iti ara, nagikasugat mo. Imbaglanon, adan at pautan iti kwarta padbayad iti ospital. Nagutangam, ado atao, no mata porsyento na. Isuwain to nagimbag ka, ikagumamabayadan. Saan ati aginuntin into na rum? Ala, wanand? Ikagumaf tagirimedo iti pagbayad, prumpanglaon na, tanong mabayad ka makabayad, umaduti utang mo, nagrigat kitikastuyin, at bayad iti utan, iso alikliham ti ara, paisad maknaka. No maulit pa'y daytoy, makamuhan iti biyad mo, di na kung ibibyan. Parikupla kanayon tititid mo. Apay ka diya kanayon ka masusurun ka niya. Masuruna, tano saan agapukin ka, saan apimanaw nilulok. Papanan ka diti doktora na anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanan. Kasi matagitiawan kwarta na amapan iti adayong hospital. Nasayap day ta na intuyang da. Tamakatulong kadagiti marigriga. Into na ti matulunga. Mapanak to sa balia pagilian nana. Anak ko. Nasken kadipay amapan ka ichay. Saan mo kadiya kaya't amapanak iti sa balia pagilian nana? Panagkunak. Abiyag tamad, oray adaka ditoy. Adu ti matulungam, no di tuwi ti pagtrabahwam.
Sabagay mitkit dinana, nasayati tumuno iti padatao, ngam tagpabak ng naimut, pudnot ako nam anak ko. Natanon man ti kasangan mo pare, awang garin ti plano mamanasawa, mama ka pare, amangan wag bising tulan ti pamiyak, samay sa jakpay nasarakan ti kunkunada, akapisi ti puso ka, iti tamo mitinagdin na kinikliofi, kaslawan pating gatiragsak mi. Numitigri gatamin, ay na, nalabos ababahawi ti marikrik na. Siguro, oray ni kliofi, kastamo ti marikrik na na, iswa kanayon ladniwat akunam, sanga manasaya ti masapa mga asawa. Naragrek matlang ti biyag, no awan pa'y ti asawa, pagkunambat, una, tanod bisin dagiti upingay na, parikod. Nog sangit ta, parikod. Nog niwat ti misis, parikod. Sana mabibo sa parikod. Ay sos, narigat gayam. Ay, imbagtawan pa asawa. Hey, no taraken la kumadingwin, isuplikitan, ang tahawda ba kamin? Sika ka ditay tamad no Ludolfo? Nahi, sika may maestra. Nakranatan with ditwitsin taa, with ngarud lolo, at kupusta na ijelugan nyo. Nabayagan ajak na pandichay, maniput imalisak iti pakisubuan, ay uray sak maestra. Timanawak madijay, ajak mabustwad ti ubalay de asawa ti apupa. Ha! Sikatipid manaw, idinto tabalay muday chay lolo, nupapanawak ita, kasanudan ay. Namasan arumban na iso ti agar iti bukod mo apanay. Rumban kaday nagsubliak itay maestra, rumban la nulo. Kukom day chay, nubastusan na ka, pagtalawag tapno saan amarwam. Imbat ka nagawid ka no, mailiwat mo na yan kan ka, mailiwat mo tayo, hiswat nagahawida. Kumusta kaya lolo, napananyo pa di, iti balay ti may sakabsat ko. Kumusta kayo matag? Ayat ti asawam, at dadita kwarto lolo, at papaimbag tahagap gapunay ti ospital, magsakay. Natin nagiti daras ta nabatak lolo, adu ti sugat na, barang pagnahman na raitan. Daytama ti kunan na lolo, imbalot namin ang maamun iti biyag na, maulit pa iti panahadisgrasya na. Nabayag aditay na panijelukar tayo. Kasanuatan ti balay tayo ijay mare. Uwid nga rod, anyang atad ng mga latamot iti bakasyon ta, tayong dagpasyar ijay. Kitaan ta, nuad na tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Alaman nga rod mare, kasta ti aramiden ta. Hay, amangan ba't no nagbalayan at tinagdudu mga insekto? Intaman kitingak paiso, pagpasyaran, kan agdalus tamutan ijay, ahik ko nagayam ni ami, ijay tisumaruno apat misyonanda. Apagiso, intadalusan, tapno damot pagnaudan na intun mapanda ijay, ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo, makita ni ami dagiti sigod akadala na ijay, dagiti sigod ang Naikuskuspil kan kwa na. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalaway ti undag ti balay. Madlawlat ta, anabayag na awan nagnaed. Anya nga tangal daw ti umay da ami kan dagiti kahadwa na ditoy, inton umay samat kano alawas, ngam sa anakasigurado no anyangal daw. Sa bagay, inyo mandan sa hanukadagiti opisyalis diti may papan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao no anyangal daw, nalabit akasta. Sige, orayin talaan ang tiawag ni ami no kaano da nga umay ditoy. Juan Mari. Hello, anak. Nakaawag ka mo't.
Kaano kayo mo umay dito kadagiti kahadwam? Intalo ni senadang. Atuhan wabit gurigul ken aguyas dita ko na ni kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arim-rim wire tandak daldalus kami? Nasaysayat no saan kayo pa'y arim-rim wire na. Ne, apay ngay anak ko. In kami ko magpasyar, tandak dalus kami mutan. Abangan na makaran kayo. At outbreak kanuti uyakan gurigur dita, iso akasapulan dita tao ti medical din. Kasta hadi anak ko? O sige, saan kami pa'y narud arumwan? Siya ito masabat ko, pari kontrad. Nagkapwa. Ay, umaya ko man dyan balayo, to may kawisan. At day patrabaho nila kay asun. Sus, uyik kamat. Anati patrabaho na ya. Ipasimpa na kanuti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak. Tapno day gatang kuita agas ko. Manahan tawik mo. Anati talyaw. Ita lang anak itak anak kalukat tita wati balay da kuribot. At data na ta. Malagik mo hadipay ni kuribot. Manon at awel tinapalabas. Ita hanuti umay dagiti do doktor iji pagadanan. Ita kadirejay, wen kano, isutimbaga ti midwife ditoy, katuan naktay panta ijay dagiti bing, aguyo ka na guri-gurda. Alaman, tawbak dagiti doon nakta, ubam ti naudi, abo ka din ikumpare ma-100 ti umay dagiti doktora, amuna, mapanmut ladayjay, pawi-uyat mo, imbadlaki dia, tada umay ditoy, awon namin maigatan iti agas. Darasal tayo, tatlo da tayo ito muna at amin ang ti doktor. Boy, bikag danak, da tayo tinahaw na. Asidad da haditi, ayan ti pagyan ang ti doktor. Ima palistahon dinatan da kita nakta. Hala, umasidig ta kitita handa. Nakaduan tayo da, inton payaban ti doktor ida. Awan ka di pa ti doktor. Atan, imunay galita pagchikaban. O sige, orayan tayo marud na awagan da tinagan da kita nakta. Enjoy nyo, umayan, ni inawagan ng ti doktor at anak ta. Kaduan tan ita si dun na. Ay, sige, ita haludet. May ka na na. Ha? Da kayo? Anak yun ni Edwin Jr.? Sika ka di tayo tako. Ami? Ha? Nagkutong kamatan. Wen, siyak da ito eh. Ano ka niti marikrik na ti anak yo? Pwesto ka di ito eh. May saka na doktora. Awan imposible basta na sa ati tao. Uray marikrikip ta mi, inkarkarigatan mi. Umay ka niho, eksaminan ka. Ang sila imposible da ito eh. Kasla juk mamati Edwin. What how to be? Doktora itan ni kuripot. Sika ka di dayta, Ami? Siksi kamatan, kayan pinmintas ka. Ano ka di tika haskas na, Conrad? Kasan mo nakahadang ka? Kan kagat, abuyungan iti anos, Conrad. Ima, posible da ito eh. Sige. Umanis ka iti na unad da eksaminan ka. Marunawak iti bain iti nakasango kami kani Ami. May sagaya man a doktora. Ura siya ka. Iti nakita ka. Agay hatamutan kang kwa na. Sana ka may kari. Naikuskuspil kayo. Nung ishukat din tinagbalig iti pihak. Ket,
Mahonak, asan gayam hanasaya at Naikuskuspil itipada hataho. Ditan papagayam, tinaggibusan, tisarietay with alawas anapolwan, Naikuskuspil. Dito idramatayo, ti Masakbayan, insurata parait radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Patlay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy na estasyon. Agyaman kami itingkay fanang tarhabay.